Hello guys, nozo tuna phai Kaham Phrung YouTube channel lo ke tini bab do ke chong nai leina tini ke chong chini Tripura ni history ni kauno tu yesi sisa salaina abo roket mat main ke Tripura le skamole break ke tongphi ake Tripura le break phun chiyo India wa ha phai phi India be pal ke break ye India ni ke ha pa thong ye thang abo joto so ni Kautma ro no tini chong bo video salaina ke bo video line ro joton ba pa no ba ri ke samu na mo se ake chong joto bono sie tong ni phono nang mo se chong ke Tripura wo tong nai bro mo de yo ake tre India ni ke ha bro mo de yo chong chini India ni history pho me ha ake tre chini Tripura ni history pho me ha karo mi chong joto se bono kaham gi sie to ni nang wo ka bo ni bo pa wo ano joto no ma ka bo phiu na ro video no rai samon jing ka thaw yan jara nai to nai bo pa wo abong kinaro kama ke simai nai Tripura le purbe pole breke tomphi ake Tripura le brefun chingyo India hawo ha phai India be pal ke breke umpi thang abo joto su ro no kha abo joto su topics ro no tini chong boy dewo kya ke sayek na leina ano no Kaubru be sai ke sayek na nei naro kahama ke chimai mo ke ye ke phadi taw chung asu kaubong saimani ke taw chung chini Tripura nik chung Kautma ni jilaw ha leina taw chung Tripura nik chung Kautma ro no khna le naigrana ke phadi taw chung Tripura ni kauno salayek na le naigrana bo chini Tripura le brefu ni chingyo India wa ha swing phai phi ake brefu ole India be palong phi ake India be pal unya khonis kang ole Tripura hathe le break ye tong phi ake Tripura no le spona ye tong phi abo joto so ni Kautma ro no taw chung sayek na leina ke taw chung bo chini Tripura hathe India be pal ongmo ni Kautma no salaya khonis kang wo taw chung sisa abo ni uklaw ni Kautma no ma silai nai abo ke bukti ma inke India be pal unya khonis kang ole Tripura le break ye tong phi imo ni Kautma no abo ni chung Kautma no chung taw sisa sayek na legrana inke bo chini Tripura hathe ke skampu je India be pal unya khonis kang ole 1947 ni skang ro ole bo bungke ke ha Tripura ha se bungke ke ha Tripura haktor ke se khaye ting o abo ke ar pho ke raja ro se ha to ye to bo Tripura no ke bo Tripura ke ha India phong ya Pakistan phong ya bo ke Tripura ke ha bungke wang se Tripura hi se ke ar pho ke haktor ha deso himo je taw country he bo chongchini India no taw chong ke country he salayo kha bo dei ke ye bo Tripura ha pho ke har pho ole haktor kheye raja ro ha tu ye tongmoni somuise inkar pho raja ro bo hanu tu ye tone ro ke ha Manikyo dynasty hane ro se ba Manikyo ni bongso ro bo bro se raja chaye chung wo Tripura hano tui saye phayo inke jebo Manikyo dynasty ro ba raja ro rule kya khonis kang ke British India ro se sai ro se Tripura hano tu ye tong bro se Tripura no naye tong himbar pho bo sir jahar jang noi sai ro British India ro Tripura hano bro tui paimoni yago ke ponchio ke raja ro bro ha tu ne marai salai ha je tai bo saye phaimo Manikyo dynasty hiye Manikyo ni bongso ro bo bro se chung raja cha saye rasmala buyo Tripura ni rasmala buyo suya mode ha singkhem tawoni jorawo chong je siplai tomo khro rijaha khro kurbroi basu raja chanong ye thango Tripura wo ke bono saiko bisa singkhem 184 kings ba 184 raja basu ho chini Tripura wo Manikyo dynasty ba Manikyo ni bongso ro raja chanong ye thango inke pa nislai ka thamo raja chanong nai ke boke Bir Bikram Kisur Manikyo de Burma hne ase himbar pho boke ke ha rasmala buyo se moni duyo se rasmala buyo tumoni record duyo se Bir Bikram Kisur Manikyo de Burma no bungno kathaupo ni raja panslai kathaupo raja chanong na ye buno mungkari tinga o himbar pho bui sowole binislai ya go raja chanai pho no tre ke ha ke noi tongo aboro no pho chong tre biskang kauk ma sayek na leina aboro les popi abo joto su ro no ke phadi tale chong Tripura le brifon che India hawa ha phai mani bo ye ma ha phai abo joto su ni Kautma ro no pho salai nagrana anga sakio na ro Tripura le skang pho le 1947 ni skang ro le India be pal uya khon skang ro le breke tongphi spo ha tu ye tongphi abo joto su ro no na ro kaham kem chimenak na ye ke taw chong salai na Tripura le manbo pandawo India be pal mang phai abo ni Kautma no Kebo chini Tripura hathe ke jetai bo saye phaimo deis kampo ke bungke ke ha India bai pal phong ya aketre Pakistan bai pal phong ya jang phong ya bungke ke ha wang ke se ha khaye tiyo mo se raja ro be ke ha tu ye tiyo mo ke ha se nke bo bong India wa ma phaimo ke bo dekhe se bo chini Tripura hathe bono ke jang chini India ni bro je taw ke India hino chongjo to no siye thang ha kebo chini India ni je sarkar ro bo bro ko bo Tripura no
India nimsing ko sungye lam chu ake Tripura ni raja no phono bro buai demand kyo ba buai bro pal sanyo inke jang India ni governor rom ha chu thau ya ajang Pakistan no tonai ba East Pakistan tauke Bangladesh sungye thang ha ajang Bangladesh tonai ro pho bro kho bochi ni Tripura ha the no ajang bro ni Pakistan khau be kye ko sungye Pakistan khe khau ye huim chu mo ni ba pandau kye bro phono raja no ju ha ni bro pho request kye Tripura no Pakistan no ha phaidi ba East Pakistan no ha phaidi ye raja ro no bro ju ha ni kabo ye tongo ba pal sangye tongo kabo di kye jang bai kye pal sangyo ye tongo kya ha si bo Tripura case kampo ke himbar pho Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo Dev Burma bung chongsuye nai ha chongsuye nai mo ni yaw go ke bung binim khawak la yaw ha bochini Tripura ha the pho bochini Tripura ha pho chongpotre Bharat bai pal kye ba India bai pal kye no chongpotre tawsa chini haktor kye chompa haktor palung singye tawsa chompa kam kye tongmai na dikhe se chompa India hawo ha ye thang sina ye Bir Bikram Kishore Manikyo Dev Burma bungkhe kya decision la ha ba bungkhe chongthaye la ha khabu dui no bung 28 April 1947 ba 28 April 1947 ke Raja Bir Bikram bung sakhaye ri ha tawle bochini Tripura ha pho bopho chungpho ke ha India be palnong sine ha ye bung arpho ke ha sakhaye ri ha India ni governor no himbar pho bung bini ayuma palau yaw modi yokhe bung askasa 17 May 1947 okay Bir Bikram Kishore Manikyo Dev Burma bung thuye thang ha kem naidi boro 28 April 1947 okay bung Tripura ha pho India bai palong sinai ha ye bung sakhaye ri ha himbar boni talha ni yaw go ke talha kadro talha yaw go 28 April 1947 okay bung saklai ha 17 May 1947 okay bung thuye tha ke talha pho se kaya boro nokha tal chaha ye chung sasna nokha tal chaha nimsing no bung aska sa thuye thang ha mkha budi ke bung thui pai mo ni yaw go ke bung thui pai thang mo ni yaw go ke arpho khet maung ha raja bu thuye thang ha ke raja thuye tha singke ha no tiyo nain bok pandawo Tripura ha no nayo nain bok pandawo raja ni bislayo raja so nei nango khabu dui no arpho binim sala tongo Bir Bikram Kishore Manikyo Dev Burma nim sala Kirit Bikram Kishore Manikyo Dev Burma yo himbar pho bungkha pho borsi kaya ko bungkhe bari ke borsi chai mo ni bok pandawo kheye bungno raja chari nei ma bini borsi kaya ko arpho Kirit Bikram Kishore Manikyo Dev Burma bini borsi roke borsi chi thamchos ko ba 13 bosor 13 years chos ko bungkhe arpho kharpho bini ma Maharani Kanchan Prabha Devi bo bungkhe Kirit Bikram Kishore Manikyo Dev Burma ni masei khabu dei no Kanchan Prabha Devi bung decision la ha ba bung chongye nai ha raja sem saise thoye tha singke abo hano nayo nain bok pandawo ba Tripura hano nayo nain bok pandawo je kemphono raja le ma songnai akem sani bislayo bung abo yaw manno malaru nai hiye Kanchan Prabha Devi ba Maharani Kanchan Prabha Devi abo bung bodikhe decision la ha khabu dei no binim sala je borsi chi thamcho kheongye tongnai Kirit Bikram Kishore Manikyo Dev Burma no bung mphani bislayo raja songeri ha himbar pho abo hano tiyo nain bok pandawo kheye Kirit Bikram Kishore Manikyo Dev Burma no bung pa ha yaw mar plungkhe riso ya raja ni yaw mar plungkhe bung riso ya raja le songye no ri har pho bungno pa ha samungno tangya nai ni bok pandaw khe bungno yaw mar ya kheye ke ha council of regency kheye regency council ni doyo kheye bungno khusaye abo raja ni yaw mano bung tuyak nai ni kheye bung yaw mar ha Kanchan Prabha Devi khar pho regency of council ba ke ha regency council ni president ongye Kanchan Prabha Devi bung sasawa aro ni president ongye akhetre binim sala Kirit Bikram Kishore Manikyo Dev Burma no pho bini logyo tingye bung 1947 jem saithipai thamoni yaw gun chiyokhe 1947 ni chiyokhe bung abudi kheye Tripura hano tuye tongha himbar pho saithipai moni yaw gokhe Tripura hawo bari kheye kek toklai ha bari kheye asari klai ha machaya manuya ketre kek tokheye khaya ha abo khenai roke spoin khe East Pakistan tonai batao Bangladesh ne chungsie tongmo East Pakistan tonai bro rose Tripura ha ni bro no abdi kek to kheyo ke raja ni hawo ha e bro abdi kek to khe ha ketre Pakistan no ha phayo nai Pakistan me palung ne man bo pando khe bro no phain sing khe abdi ke skri khe ha kes kauni chingyo phono je abo East Pakistan no tonai ba salka Pakistan no tonai roke bro ke Tripura no demand khe tongmo Tripura ha no bro ke maim chue tongmo ke ha Muslim League ye bro ni ke ha dol tongo abo Muslim
Muslim League ke brok ke 1946 ni jingyo brok kem thoba chaye Tripura ha no pho je pho Pakistan no kho sing la ni ma ba brok ni East Pakistan no kho sing la ni ma brok arpon jingyo demand ke to mose ba arpon jingyo brok pal sang ye to mose kya budi no Maharaja Bir Bikram Kishore Manikyo de Burma thuye tha ye brok namon jingyo ke brok Tripura ha wo brok kek to ke ni ma brok rai sa lai ha kya budi ke brok kek to ke skri skri ke ye to monim singyo arpu wa Maharani Kanchan Prabha Devi ke bongke msalanom phani bislai raja songe bongke Tripura ha no na ye tongo himbar ko salawo ke Maharani Kanchan Prabha Devi bong khu pormai ha bong msani kauno simai ha msailes ka bong thuya khonis ka ngopho Tripura hale India be palse one ha ye ko se painang mose Tripura hale India be palse one ha ye sakhe rinang pai mose hinge bong kya khu pormai ha kya budi ke bong khu pormai pai phoni yago ke Kanchan Prabha Devi bong je ajam Pakistan ro bro diman ke tomo ba Tripura no Pakistan no ha phaitho hinge palsang ye toimo ajam ni kauno khnaya ye bong khakrau ke ba chaye bong msani kauno suklong khanin ba pandau ke ye 12 January 1948 ba 12 January 1948 sono ke Maharani Kanchan Prabha Devi bong keha bungaro Tripura hawa Regency Council bong khusaye ha to ye tomo abo Regency Council no bong clues kheye hui ha ba bong abono mthauye abono bong phungye hui ha khabu dekhe bong Regency Council clues khepaye 12 January 1948 go khabu ni ya go ke bong keha pe paro sign khe ha abo ke bukti ma ke Tripura merger agreement o bong Tripura merger agreement pe paro bong sign khe ha abo ke brepu o inke 9 September 1949 Bos halrono na rom khato indi 9 September 1949 9 September 1949 boni sono ke bong ke ha Tripura merger agreement pe paro sign ke ha abo Tripura merger agreement pe parket main ke abo ke tale Tripura pho India be no palong ha ye ko semoni ke ha lekha se abo lekha wo bong sign ke ye arphun chiono bong Tripura bai pal unga nei mani ke ye buiha Khabudi ke ye 9 September 1949 wo Tripura merger agreement no bong sign ke pe moni ya go ke 15 October 1949 okay Tripura no fu keha India ni keha hathe ingela singha ha India governor by officially bro arpo declare ke reha India governor raw tawle Tripura pho chini India ni keha part no ha bachini India ni keha bupho ha no ha nye arphon chio ke Sakhaye riya ha khabuni 1 November 1956 okay Tripura no keha Union Territory ke sname riya ha Union Territory mai mo ke 1 November 1956 ba 1 tarik November 1956 sono ke keha Tripura pho Union Territory mai ha khabudi no kathau fu okay 21 January 1972 okay Tripura pho ke pa ha governor ro pa officially declare ke ri ha tawle Tripura pho ke ha India amsini India hakto nimsini ke ha hathe se ye arpon choke Tripura no pho ke ha hathe ke snamye baukhaye ri ha India ni governor ro bai khebo joto su ro ke ha Tripura ha tele break ye India bai palong sing phai phi akhe brepon chinyo India wo palong phai phi moni Kautma ro akhe Tripura ha le brepo wo India governor bai ke ri phi moni joto su Kautma ro Keborowa anrao notre tau sisa sirinim chupio aboke bose bo Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma bung raja chanangmo bo ni Kautma no se bo Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma ke boke bung askasam phathui pe mon ya go bungo Tre raja sungsle onai bro kruimon ba pandau ke buno ke raja sungyo mo se ke taw chombi ni Kautma no sisa sayek na legrana ke time po je saye phaimo 17 May 1947 ba 17 May 1947 ke Bir Bikram Kishore Manikyo de Burma bung thuye thang ha ke bung thui pe mon ya go ke arfu ke Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma buno raja sungye khuna ya ha bung raja chamo ke bo Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma bo bung raja chanamo ke bung ke borsi no inbo ise raja chanamo abo ke brefu inke 1947 jo 1949 jorawo bung ma Maharani Kanchan Prabha Devi bai logio tongye bung ke ha Regency of Council ni duyo ke bung Raja Chanango Tripura Hano Nainango Kirit Bikram Kishore Manikyo Khabuni ya go ke 12 January 1948 ba 12 January 1948 ke binimma Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma ni ma Kanchan Prabha Devi bung abo Regency Council no clues kheri ha babu no bung thau ye hui ha khabudi ke thau pai mun ya go 1949 9 September 1949 no ke ma phono India bai palno nei man ke ha Tripura merger agreement aro sign ri hui ha kyar phoni chinyo no raja ha tuimole ar phon chino ka thau ye thanga Tripura ke 9 September 1949 chio ke Tripura wo je raja ro ha tu ye tungmo raja ro ni jora pa ye thanga ke 9 September 1949 no je Tripura merger agreement no sign pe mon yo go ke ar phon chio ke ha
Tripura hatebu ke har punjio ke India ni ke part song ha India ni ke ha se ungi thang ha ka bun bo pandar punjio ke raja ro ni jora pai ha punjio ke sarkar ro ha tuimani jora ungi thang ha ke 1947 no ke chini India independence homo chongjo to si tongo ke 1947 jio se chini India ke ha governor bai ke nai mo hang thang ba sarkar ro ha tuimang thang ka budui no 9 September 1949 no ke Tripura for India be palong sing thamon bo pandawo 9 September 1949 jio ke Governor ro ha naimo nimsinyo tongye ke ha hate unye thangha keboro chung saye tha singke chini Tripura ole raja khropchu chanang ye saye tha singke bro 184 thau ya bo kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma bo Bombay la singke tawo 185 ni jorawo chung naye simayo ngatre tawo je chung bubagra ye siye tongmo Pradyut Kishore Manikyo de Burma bo binim phano bo Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma khena ropom khatoindi Kirit Bikram Kishore Manikyo de Burma Bombay la singke 185 king chini Tripura wo raja chanangu khabodi khiye bo joto suro khongha chini Tripura ni sisa Kautma Tripura breke India be Mars ong ba Tripura breke India wai palong se thang aboni joto su Kautma ro Ketale naro sai knayem jimainakna Tripura le brekiye India wo hati ungsing thang India ni hawo brekiye palong sing thang abo joto su ni Kautma ro no ake skango le brekiye tongpi ake brekon chinyo India wo Tripura le palong phaye thangpi abo joto su ro no naro kaham akim jimaik na yeno ang asa kiyo khaboni bo pando naro bo video no chaya hasingke naro like khedi ake tre channel no subscribe khe kongi ta singke subscribe khedi di tre bode samujuma video shonaro biskampo no saukhime nen bo pandawo ketre naro masu samjumo ro ta singke banaro masu kaukti Tomorrow tasning ke naro no comments box okay comments ke naro no siri mai nei ketre bo video no tele naro le break he ma to ya ha abo je naro nim kha kha chamo kauro no naro no comments to ke siri di ke chonchi ma le pina tre bis ka video wa tine chomboro no katha grana no video no rai samon ching katha yan jara nai tumon ba panda no joto no kha chama